ithuba sizonika ondaba izitha kuba bafakaze ngemisebenzi emihle nemkhulu eyenziwa ukuthi ngamakhosazana. Ivesi lodwa lalela singentethelana inkosi ngosisi. Izanini Ozizwelo ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu. Nkosi zingosisi. Bantwana baBombela namhlanje sihlangene indaba enkulu. Sihlangene ubaba uThixo lamakhosazana. Inkosi yomusa. Inkosi bathethelela abantu ngoba ngayicela ngingethelelo. Inkosi uthula. Ubaba wayengazwani ke nomsino. Kodwa konke lokho kongasho ukuthi akajwayele. Kufanele umuntu azi ukuthi ushada ubani. Noma itshengisa inhliziyo yakhe. Kodwa manje wena wazi ubani wena naye. Wayejwayele ukuthi sobohla amanyusi. Mayebona sebecacaza, babejwayele ukucacaza. Umuntu mawumthanda besabona uyamthanda, namanje wasebona kanjalo. Asengicacaza.
ubaba-ke uthingo lamakhosazana wayethi uma ekulahla akulahle ubonwe yizo kodwa wena ungaboni ukuthi usulahliwe. Wayelahla ngesikhulu isibusiso. Mina ngikhumbula ukuthi kunamadoda amabili engemabili maningi alahla kodwa ngizokhuluma ngawo nje mabili. Enye lamadoda kwakunguMshumayeli la ebandleni, enye ungumfundisi. Le nguMshumayeli yayingasazi, yayisizenza yena ubaba. Kwakuthi ngamadonjana nababamkhulu besigqoka isigqoko, igqoka neyicathulo, igqoka noNazaretha. Abaningi bayazi babebona lokho. Ulula-ke ukulahlwa ekhaya, wabona into la ekhaya yini ulubona na ungayenza. Ubaba-ke wayekulahla-ke ubonwe yizwi, baningi kanje. Wayejwayele ukubanika isabelo sokugcina, sokuvala, hayi sokugcina, sokuvala inkonzo noma yasemini. Ijwayele ukubanika inkonzo isabelo sokuvala inkonzo yasemini. Lo nguMshumayeli wayejwayele ukumnika isabelo 32 esithi anginjengawe baba. Ngoba yonke into ayisebenza ubaba ngayo. Leyo umfundisi nayo wayejwayele ukuthi ayinike isabelelo ngesikhathi umhlangano kumkhulu emhlangano emkhulu, hayi emhlangano emncane, uze kubone izwe. Kodwa wena ungaboni ulahliwe, ulokuthi uyathanda. Anobheka uhleze mayithuma njalo ukuthi usuke ethi ngikuthumele ukuthi ngiyagcina la emhlabeni, aseyubonala kwezayo. Lena-ke umfundisi wayeyinika isabelelo ngoba naye engasakhohliwe. Wayeyinika isabelo 28 esithi uyeza umhla uphela. Kwakumfundisa umthetho lo. Leyo anginjengawe baba, kwakunguMshumayeli wesilisa. Uhlembeke maye izinto ngeke usheshe uyibone. Ngoba ushembe ubona kude. Uthi wena uyakubusisa nje, uhambisa nesibusiso hamba, ngiyabusisa hamba naso isibusiso sishone kwalasha. Namhlanje labantu abekho lapha kwethu. Ngoba wayesebonile ubaba uthi laba abayophelela la bazohlubuka. La ekhaya kufanele ukuhlanipha udlula yakho, ukuhlanipha kakhulu. Funa uhlanishe ukuhlanipha ukuphiwe. Funa ungazohlaniphela lo muzi kaHlembe la ehlini. Uhlaniphela umuzi kayihlo. Ngoba awuzalelwanga wena ukuthi uzohlanipa la ekhaya. Uzalelwe ukuthi umuzi woyihlo, lo yihlo omkhulu. Nabanye babuka lezi zihlanipe ibhidayo la. Uyeza ukuthi umhla uphela. Bazosabela lesabelo somthetho. Kizobanika ngelilanga kodwa ukuze babone. Ngoba khona abantu abanjekayo leli sonto, wayesho njalo baba. Athi kubheda la front line. Yoqondani ngani front line madoda? Nkosi usisenzwini.
Usemakhosi ophakeme kulomzuzu uGumede uSima waGumede ngekhetha inkosi yasePhalamende. Sisesikhumbuzweni somuntu wasezulwini owayelungile kakhulu nowasifundisa into eziningi nesiqiniseko sokuthi ube sayithatha imfundiso zakhe ngabe isonto liqondile. Usamakhosi nje uphambi kwethu nje thina sibheke esihlalweni asibhekile omunye okwenye indawo sibheke esihlalweni kuphela futhi-ke asikaze sidideke ukuthi kumele ube kulesi sihlalo kusona uwahola amaNazaretha njengoba usihole. Uma ngabe khona umuntu ongabazayo amaNazaretha kusho ngabe unesisilo ngafanele ayifuna ayigcine ukuthi konakeliphi, mhlawumbe konakele emsamo. Kungenzeka phela namaNazaretha awasenandaba nomsamo, nawo asethanda ukusindisindiswa kancane, kodwa angikho lapho Nkosi yamakhosi. Bengidlula ngixwayisa nami ngiyixwayisa futhi wena Nkosi ona Usamakhosi ngizokhuluma indaba eyodwa encane bese ngihlala phansi ngibonga uNkulunkulu ukuthi angivumele ngibe phakathi kwabancane, ngibe phakathi nawo ihamende elincane. Angizokubiza igama lomuntu, angizokusho ukuthi kwakuyikuphi ngasiphi isikhathi, ngoba kwesinye isikhathi uma ukhuluma indaba uyugcine usubuzeka ukuthi ukuthini. Kodwa kuney'nsizwa la Nkosi yamakhosi ezake zahlangana zazana zihlala ndawonye, zahlangana lapha eZansi esangweni kuseyisikhathi sothimo. Uma ihlangana zajabulelana nje, enye yayizesontweni eyiphuma khona la esontweni, kodwa kwakuyisabatha iphumela ngaphandle. Uma ngabe zincokolisana lezi insizwa, hayi zincokolisana bese nje enye iyahamba ingena ngaphakathi. Uma ngabe ifike ikhumule imbathe iy'mbatho lezi zenkonzo lensizwa ebingena ngaphakathi ihlangana nale iphumayo, yayisiyangena ethempelini. Uma ingena ethempelini, le nsizwa ekade iphambana nale ephumayo ifica le ekade iphuma isikhona ethempelini. Yayisiyadideka le nsizwa ukuthi hawu kwenzeka kanjani ngokusibalanyana ngihlangane naye ephuma. Inkonzo iyaqhubeka nje, le nsizwa ayisekho la ngoba lo muntu la emva kwayo futhi umfica sekhona.
yaze yaphuma inkonzo wabuyela ekhaya. Maye buyela ekhaya wasefika isikhathi sokuthi akalale, wayeselala. Ekulaleni kwakhe ushilo lapho umshumayeli wathi kuney'bonakaliso la ekhaya, mhlawumbe abanye abasayithandi-ke, kodwa-ke thina siyazazi ukuthi zikhona ngoba zatshelwa ngazo. Wayesebona isibonakaliso ekulaleni kwakhe. Kufika inkosi uthini, lase limemeza, mntanami. Wayesesabela. Lwase luthi ngiyabona ukuthi udidekile kakhulu, awuqondi ukuthi kwenzakalani. Le nto lenzeke esontweni awuyibonanga ukuthi yini. Wayesethi lalela ngixoxele. Kuyenzeka sibe khona lapha ethempelini, babe khona abantu ethempelini njengoba sikhona nje sonke, kodwa uthola ukuthi iy'nhliziyo zethu azikho la ethempelini, futhi azikho esihlalweni, azikho nje la ebuhleni, zikwenye indawo. Uthi-ke mntanami, lo uhlangana naye uthiwe nomuntu, bengathi kusena umuntu, bekuyinhliziyo yomuntu, lo mbona ethempelini bekuyisidumbu nje. Kade inhliziyo yaphuma. Ungenzeka imana zathi njengoba sila esontweni sekusele nje isidumbu, kodwa iy'nhliziyo zethu azikho, seyiphume ngesana. Mhlawumbe-ke bengiyixwayisa njengoba nami manje ungakugugele, mhlawumbe seli umzimba nje, kodwa inhliziyo ayikho la, ikwenye indawo. Mhlawumbe singanxusa uNkulunkulu omkhulu ukuthi asilekelele mana zathi. Sithi masiphakathi kwendawo yokukholwa neyokukhonza, zonke izitho esadlala nazo zibe kithi, ngasibithi isitho esingekho kithi. Kungabikho umfanekiso wethu phambi kwezulu, kodwa kuwumfanekiso ophelele onazo zonke izinto. Uma besinxusa uNkulunkulu uyosilekelela. Sengibuyela ngaphansi Nkosi yamakhosi, ngicela uNkulunkulu abusise amazwi singabiki. Amen. Ngiyakhetha inkosi siphane. Ngiyakhetha uyazi wezulu. Ngiyasihlabelele ingoma 25. Nkosi yamukela ithemba lami. Isuka lapho esithalweni ku-222 lesokugcina sithi
Kuqapha kwakho kusama Nkosi. Noma yini ngihlolela ngoba ngibuka baba ungekho phambi kwakho kodwa uzukhona la ngqondo. Kuqapha kwakho. Siyaqala zonke izitha zami ngicela lo ngoma leyo. Yabo baba. Nawe sengibona ukuthi ubaba Inkosi yamakhosi esikhuluma ngayo. Sikhuluma ngenkosi esho okhuluma ukuthi nomusa yebo ngiyawazi umusa kakhulu. Mina ubaba ngikhumbula efika uyena etholele ubaba wakhe ngisho Nkosi yakayizulu ishaba wasekalakazi uthumele mina ngibele utho ngisho okhuluma Inkosi yamakade Mefika kumina ubaba wasekalakazi lithi ubaba Inkosi yakayizulu kumina ngoshatha ngizana wathi uthumele uzenjani wathi anazi mara nazakhele ukuthi sithandane manazaretha asizwana manazaretha ngoba ezolishebe mina yachaza ngobaba ngumuntu nje wathi unesipho esikhona esingaka ngithethe ngoba siqhamuka enkosini ukuthi yakayizulu bathi lesa phela bikeletha kuye ukuthi yenzele ukubisakho nqale ukubisakho athi khona lesinto lesinawo wathi woke ngikhombisa sona ngikume eminyango ngizomlomdala phela wathi nazo sipho unukadakazi lenkomo emhlophe qwa ise elori nomsakhe nembuzi yakhona ngasho ngakho kuthongezeni phela nembuzi nembuzi okunokuphepha yazi ukuthi awuhlala ngomazana uyihlala imbuzi ukhulumisana angazi kwenze kodwa yesaba ngokubuza akabuza ngoba usenakazi lo sekuthi phela uNkulunkulu laba ushaya salandelayo ucela ukuthi uNkulunkulu bangempela bathi bafane futhi indlela ezabenza ngayo ngokunyaka ngikhuluma ngaze ngikhulume namuntu lento eyenzeka kumina nobaba uthi ngokosazana lo umbizo uthi osemakade ozabangizengela endlini yakhe ukuthi bangiyana thatha naye imali envelope imali yakhe kodwa ngiyabona ngoba nami ngifika phela kuthiwe hamba kumezi osesize esodana yakugula uyahambe dokotela yakugula uyawazi umuzi wenkosi maqhelile la wasinazi yakho ngiyokubona nakho into banayo manje sithe ngaye lo muzi yini ngidayi unemali yini ngaye awuthi ngibheke bese ngibheke yalo ngeke yami u-2000 cha ngibona kodwa kaphezulu yena umbheki ukuthi uyagula imalini yona bese yayigula awuyefana ngivale futhi ngoba uthululeke mhlawumbe ufuna ukubuya nempendulo zonke isikhathi ngibuya izihendo abangabe kahle wachanikeza kwabuza dokotela bese ngibuya wathi Nkosi athi ungabuye uvune impahla yomuntu kanti ngiyedwa njalo ngeke sathole ibhosheni ngokayibhala bafana nesanga baba ngoba sikhuluma ngoshembe ubaba uthi ngosazana sakhuluma ngaye ngosinazi bese mina ngokusho lo ngokuthi nazi bese ngokusho ngani kanti sengabe mhlabeni ukuthi ngasho ngathi Inkosi kaNkulunkulu ubongela manje ubongela basho kumina ngathaba ngubani yathi Inkosi ngihamba nayo lethi zoba Inkosi yathi ngizwile ukuthi ngathi ngizwile senzenjani asazi phela uthena ukubhombela futhi yena ubhombela nama Inkosi yakwabe ngayibona esondweni ngasanjani ngiyaba ngiyocela esimbangelo la kuba esondweni ungawuye kucela lo kwamiswa kancane
kodwa bambreak bamba wahlehla naye uyile ubeseshesha esashaya ngoba eshaya hlanzi zonke ngithi uNazaretha inkosi ekhotheme ngisithanda kakhulu kodwa ngiyihlupha kakhulu angiboni ngizanga kakhulu naye wabanye uNkulunkulu sihluphile inkosi kakhulu namanje sahlupha kakhulu kodwa manje ekhuluma yabantu abathula inkosi nangu umkhomba lesithi wena kakhulu bathi ngasho nami ngikholiwe othola abantu kwasasonke isikhathi musamhlupa kakhulu angisho noma akunezamaningi ukuthi abahlupa uma babona bahleka befundisa ngangazi kanjani uyawazi ukuhleka mfundisi umuntu wena asiyakwazi ukuhleka ngayeza kunetha mfundisi wabuya wahleka manje umuhleka baba ngisho nginethulizeni lafika kwami ukuthi bonke abafundi befundisa ayeza kwami kodwa lo mfundisi waya nawe ya mhlawumbe ngiyamuthatha yonke apha naye ngokutheka kuzwela nje ngithi ngihlekisa lo mfundisi vele uyayithanda yona ukela uNazaretha uNkulunkulu unikeza amakhosi phakathi lo mthandazo lophathe lenkulumo khuluma ngenkosi yethu enkulu inkosi yethu losakana ihlupheka kakhulu ngayazi ngathi akukhuluma ukuhlupheka kwayo kepha ngiyabazi ngihlala naye umzini kababa lapha lembeka hlala naye kodwa izodwa zobabili ngithi ngizomula ngithi ngoNkulunkulu laphethe kodwa ngithi umuntu kaNkulunkulu lele nakathawu kungena ngafika lapha wabila ngasekela la ukuthi babe motorisana ngemoto nje esawo baba nje baba wathi lo baba nje ayisikubuka masela ngikubuka ngaphandle angena ngaphandle ukuthi uyathatha phakathi bakuthi ngishela ngemnyango siqhamuka izingane ukuzoba ngiyasho mina angena ngiyashela ngene ngikubuka njena asuka bamabuka ahlala phansi baba athi baba kusena kwazisa ukuthi lona athi baba uthi umusi baba yamazi kana umqoqo yamazi ngiyaya sithi hlala lebelo kodwa naye athi azokulo ngisho lo yena njalo yasho uNkulunkulu ngawusumeleza unika njalo yebo okay uyathi azama ngeke phaza ukuthandaza ukuthola namakati nawuthola kahle kodwa ngishelo uNkulunkulu singamkelile kanti lulu lokuthi ungashela isimuzwa kwezamakati athi awunathi asibangela ngizokwenza mina ngake ngiyabopha la umuntu ngizobashela baba la ekhaya ngiyabashela ngedwa ngibashela namakati onke noma project ngoba ngeke sawakadina la ngizokhuluma manje ntakeni yabasumaya kuyasa kubona amakati nje samakati onke la nijandile namakabumusi la samakati lokho baba awenza ukuthi ukusazana kwenza lokho moleyo uzozayina uye baba lesihlale ngizokwenza ukutshela baba sokena naye la ukuthi eyozana lokho sokuNkulunkulu manje kwenza lokho ngokwenza ngokufuna wonke amakholo asimakati ngabe umfundisi ngabe uyengana oyini into ngiyibona lento ngenza lapha endaweni ngiyibona kama bakhetha ithandayo abanikela amakati la bafuna khona ubaba osho uzongitha ushawa baba nabo ushawa ingoma noma nayo ingoma namfuthi ngiyabonga ngazala
right. Ngiyabonga baba. Yazi bezulu. Yathanda baba. Lokusebenzile. Mangilizwe izwi lakho wena menzi wami ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaZaretha onyazi lwezulu. Nkosi yamakhosi oguqile umntwana nje omncane onana namahloni wabaDlamini lapha ebukhosini baseKhwababini eMpumalanga. Nkosi yezulu nomhlaba sikulolu suku namhlanje olukhulu lokukhumbula inkosi enkulu yethu uThingo lweNkosazana. Ngiyakhumbula ngicabanga ukuthi ngayithola inhlanhla noma umusa wokusondela enkosini uThingo lweNkosazana kanye. Ngafika ngaguqa phambi kwayo ngawubona lo musa engisawubona namhlanje onyazini lwezulu. Ngicabanga ukuthi kwaku-2010 mangaphazama inkosi yayisekuthuthukeni eGoli. Kunezinto engayicela ngoba ngumuntu nje ovamisile ukuthi ngehlelwe izinto ezisindasindayo. Ngayicela enkosini kwahamba isikhathi kwafika usuku olukhulu kunosuku olukhulu lapha eNazaretha ezweni olumhla ka-27 April. Hayi lolu lwamalungelo kodwa kunathi lokufika kwakhe uNkulunkulu esuka ezulwini ezemhlabeni uThingo lweNkosazana. Ngalelo langa wafika waletha impendulo uNkulunkulu esihlangane ngayo eNazaretha. Ngangiyibona ngisenzimeni okukhulu ngilele. Yafika inkosi uThingo lweNkosazana yabuza ukuthi kwenze njani. Ngathi ngizama ukuchaza yasihlabela isihlabelo sesithathu. Yathi inkosi ukubusisa lo kuNazaretha
uchoboza izitha zabo zingakuvukeli yase yagcina lapho. Lesikhathi hamba naso lesihlabelelo nami ngihamba naso ngivumele. Isibuya kimi ijazi ukube kuthiwa uzange usivume lesihlabelelo ngabe uthatha nansi indlela. Zazimbili ezindlela abantwana baNkulunkulu. Le ayengkhomba yona ethi ngabe uthatha nansi indlela yayihamba uyibona ukuthi inamanzi adungekile angcolile ahamba azayoshona. Kodwa yathi ngoba sokuhlabelelo lesihlabelelo nansi yakhe indlela yasingikhomba indlela enhle yayisingithathela isiqephu yafika sendlala yathi hlala la. Ayiwo Nkosi enkulu yamaNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu, ziningi izinto iNkosi uThixo lenkosazana ezenze kimi. Angaze mina ngike ngikhonje umuntu ngesibhamu. Kodwa iNkosi uThixo yake yangisindisa komunye umlungu. Impela wazi wasidonsa isibhamu saze saqhuma. Kodwa cha akukho kweza ngakini. Ngelinye ilanga ngake ngathi bantwana bakaNkulunkulu sithi senza amatoho sebancane sifunda isikolo sayofuna umsebenzi endaweni engaba kanti sewusuku lami lokufa ngalelo langa. Kunelo lade ngiyibona lapha ngaphandle ethutha amanzi. Double diff nale yayi double diff yahamba nje phezu kwemlenze yami. Ngangisemfishane kakhulu leso sikhathi. Ikhuphuka nje ikhuphuka ngemlenze yombili. Kwaze kwafika into ethi jekele eceleni. Ngajeka indlula ngase ngiyasukuma. Azange ngisho esibhedlela kwamangala abantu ababekhona. Ngikhuluma ngoThixo lenkosazana. Ngicela ke ungahambi kakhulu. Ngoba khona la ngiphuthuma khona iNkosi yamakhosi ithe ithuba ngelethu sonke kodwa siphuthume. Imbongi zalapha ekhaya zike zithi mayibongela zithi uhlekisene ndunkulu yakithi isemanzini. Singeke sasibone isikhathi esinjalo bayinqela. Sabona uNkulunkulu emikiswe inkantolo. uNkulunkulu wethu uyazi lezulu. Sabona ngisho indunkulu yakithi ngene inkantolo izima ngisho eboxini. Kodwa ukubi noma kubuhlungu kunjalo ukhona into eyodwa yangathi mangiyibuka ngokuntwana bami ngayizwa ukuphilisa umoya wami. Ngoba ngihambile nami kakhulu icala namakhosi. Kwakuthi omabethu indunkulu yakithi mayisingene enkantolo igqokile ibe yinhle noma isezibe yinhle nje. Besithatha ikhafu zayibeka phezulu besithatha unyazo lwezulu libeka lapha ekwenhliziyo. Kwakumnandi wona lokho noma kwakunzima leso sikhathi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga uNkulunkulu efuna ukuyibonakalisa siphakathi lapha enkantolo. Liyabuza ijaji libuza ukuthi manje ngoba lapho nje namhlanje sila ngalo lidaba esingalo. Manazaretha ngaphazamiseki sesikumbuzweni seNkosi uThixo. Ithi ijaji akuchazele ma ukuthi njengoba ulanje sikule nkinga esikuyo ngokwakho ubani uNkulunkulu wasehleni njengamanje. Wabuza umbuzo olula kakhulu. Uma wethu waphendula nje kwabalula wathi hayi uNkulunkulu wasehleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Sasikhona amaNazaretha. Wayesebuza izathu uma wayibeka nje kwabalula. Wayesethi uyabona. Siyazenza izinto ezibuhlungu bantwana baNkulunkulu nangesikhathi esirong. Uma kuthiwa nje kwahlekiswa ngendlunkulu yakithi isemanzini kwakunzima. Ngoba sabona uNkulunkulu efakwe inkantolo nendlunkulu sayibona naye ingene inkantolo. Sekuthi ngelinye ilanga kuhle ngoba umfundisi Ntombela ngiyambona nangukhona la. Sasuka ekhaya lethu. Sisuka ekhaya lethu siye ekaleni. Ekhaya lethu Phongolo. Sesibuyele emuva. Uyafika umfundisi uguqabanga kwababa
uyachaza ukuthi sihambe kanjani eqaleni. Ngalelo langa kwakunenkinga ethi kukhona idlanzana elithile lithi lo muzi uyimishini akuwona onyazi. MaNazaretha ngeke ngabuka ama-DVD ngabuka umfundisi uChiliza wayela ebuhleni eguqela. Ethi MaNazaretha sikulo muzi wenkosi enkulu inyanga yezulu kwakhala wame nomkhulu. Akekho wathi umfundisi ukhuluma into wrong. Kodwa mthathe sabinga ntolo kwafika leso sikhathi kwaba khona sebethi akuwona umuzi onyazi. Akuwona inkosi uThixo. Akuwona wenkosi inyanga yezulu. Seyabuyela umfundisi ufike uyachaza. Uthi umfundisi uNtombela baba lapha icala hlehlile. Kodwa laba yamathe bazoza nephepha elibhalwe ukuthi ngempela isiqiniseko sokuthi lo yamuzi wasebuhleni ungwemishini njengokusho kwabo. Ithi inkosi uThixo uthini mfundisi? Ukusho inkosi inyazi. Ithi uthini mfundisi? Ayikho into enjalo. Ayikaze futhi yakaba khona. Ngase ngithula ngoba sasazi ukuthi sawubuyela futhi eqaleni. Sabuyela eqaleni yafika kwabuzwe enkantolo ukuthi sithe masigcina nathi nizoza nephepha elibhaliwe ukuthi umuzi wasebuhleni akuwona owenyanga yezulu, akuwona oThixo, akuwona onyazi, aniyibeke phambili. Baphendula abangale bathi sicela sendlule kulelo phuzu. Yayitheni inkosi enkulu unyazi? Yayithi ayikaze ibe khona into enjalo. Sazi ukuthi uJesu, inkosi uJesu iyona eyathatha isiphambano yasibeka emhlanje. Ngikhuluma ngomzimba njalo kaNkulunkulu wethu uThixo lenkosazana esilenze njengoba ke ngizobona abantu bencoma bethi inkosi uThixo yayinomusa yenza yonke into kahle. Sabuyisela ini thina kwesasibuyisela ubuhle inathi. Kuthiwa ke inkosi uJesu yathatha isiphambano saze siyibone, mina nje ngaze ngibone, mhlawumbe nawe nayibona nina. Kodwa mina ngabona inkosi unyazi ithatha isiphambano esele emahlombe aso mhla kwisiko kwesakabiyela. Umhlangano uzojika kuyisabatha ujike ubuye lapha ebuhleni. Ngangikhona nami. Ithi inkosi yaMaNazaretha mayisisiza unyazi lwezulu ima phambi kwethu ithi MaNazaretha sefanele uyaphuma umhlangano manje ubuyele ekhaya ebuhleni. Ithi inkosi yaMaNazaretha unyazi ubaba uThixo lenkosazana umkhulu uThixo unyazi lezinyanga yezulu yashiya mina lapha ebuhleni ukuthi ngivikele athi ngikhulume ngashahle. Ngivikele lokhu bungcwele benu ongamagugu alapha ebuhleni. Siyezwa bayitwana. Nani khona phela. Iyaphinda futhi inkosi unyazi lwezulu ithi obaba nomkhulu bashiye mina kulo yamuzi ukuthi ngivikele lezi ngane zakithi zakwethu ezincane. Uma ukuthi ke kukhona ofuna mina uzomthola ekhaya ebuhleni. Kwakungekona ukuthi abathe isiphambano lokho. Sithi thina isiphambano sathabatha uJesu. Yilapho nesike sibone khona uNkulunkulu makhulunywa ngoNkulunkulu ukhulunywa ngani. Yilapho nesike sibone makhulunywa ngobuholi ukuthi ukhulunywa ngani. Saphezela unyazi sabuya sonke sihlangene kodwa sathi uma uNkulunkulu engabuyela ebuhleni sizothini emuva. Ngaba nayo intatanyana yokuthi ngingene eqaleni enkantolo lapha ngoba kwaba lesibalo esithile sasuke sabaningi ngoba phela abaningi amaNazaretha athanda unyazi. Kodwa umfundisi uNtombela ngazi wayengenwe yini. Ngiyaxolisa nje umfundisi lokungibuyela kuwe. Angikwazi ukuthi wawungenwe yini ngoba wawuhlezi uthi ngiyacela inkosi yakwaDlamini ingene la ukuze izobatshela emuva ukuthi unyazi luNkulunkulu. MaNazaretha sike saba nenkinga lapha eMpumalanga ezweni lakithi. uNkulunkulu efisa ukufika ngenyama engakwazi ukufika uThixo lenkosazana.
kodwa ngosuku lokuqala inkosi enkulu uNyazi ifikile ekwandeni ngiyakhumbula insizwa zakwambathe ezayiqhamuka lapha esabatheni ezafike zathi sizobongisa wena mfundisi zikhuluma nomfundisi uNhlabathi phela nangumfundisi wethu uMavuso sekhona namhlanje bathi sizonibongisa ngoba ubuhlungu esakubona enkumbulweni uNkulunkulu eyikhulumela yena ukuthi ufisa ukuya ekwandeni abantu bemnqabela sithi sizonibongisa kodwa namhlanje yayithi inkosi uThixo lenkosazane iwuqhamu kavinjelwa ithi mayikhuluma ngoNkulunkulu ongishembe ithi uqhamu kavinjelwa namhlanje sibona uNyazi sidamasa nalo siyalibona ekwandeni amen kungathi singayiphatha kahle abantwana bakaNkulunkulu lokhu nje okwesike sakwenza ngathi singaphindi sikwenze ukuthi sithi masiphume ngabe sisuke sidla kwamagado yini sibuye sibekele uNkulunkulu wethu lezi ndlela ezimbili ezayisho uNkulunkulu ngo2010 uThixo lenkosazane ngangazi ukuthi usho indlela ezimbili ezizokwenzeka ngomhla ka3 yizo indlela ezimbili engithi namhlanje manguku ukuthi inkosi uThixo yayifika izongitshela nganazi indaba ngiyabonga Nkosi enkulu yaseTheni uvalo nje lungenhla ngicela ukwehlela ngenzansi Nkosi kusenikuzwini Baba Nkosi yamakhosi Inkosi yakwabhala eMampondweni esizweni sakwayeni ngizocela ngengoma nje ka23 Kosibe ngiluthulikaga
Siyabonga Nkosi enkulu Baba Nyasizulu Thixo wamakhosi alelizwe. Nkosi yamakhosi usiphele inhlanhla namhlanje yoba sikhulume ngenkosi enkulu uThixo nenkosazana. Inkosi esithe masingena kulokhosi safikela kuyona kulomuzi oyingcwele wasehlini. Ngiyakhumbula ufika ngangafiki kodwa ngiqala ukuba inkosi. It was 2008. Ngangiyona nkosi eyayincane kunawo wonke amakhosi ayikhona ebandleni. Usizana nje ngisho ngibhekile nje uhlangana nami nabantu babemangala ukuthi inkosini lencane kangaka. Kodwa ngiyabonga Nkosi ngoba namhlanje wangigcina Nyasizulu sengiyinkosi nokwebonakalayo lese ibalelo amakhosi namadala phela ikadi lithi namanje ngincane. Ngafika kule nkosi ngizobika usizi lwakithi lokuthi njengoba ngiyinkosi ngiyingaka esizweni sakithi wayileni amakhosi akhona akahlali emhlabeni. Inkosi ayifiki ku50 years saphethe iyahamba nobaba njengoba ngingaka ngiyinkosi ngoba usheshe wahamba emhlabeni. Ngathi kuyo le nkosi ewuThixo lenkosazana ngiyacela Nkosi ngicela ukuphila. Ngicela ukuthi ngasheshe ngihambe emhlabeni. Ngicela ukuze ngihudule ngesikhumba. Yangibusisa inkosi uThixo lamakhosazana yathi wena kusuke namhlanje labezithu ukhula. Ngisacela leso sibusiso Nkosi enkulu Nyasizulu sokuthi ngikhule. Ngihloniphe futhi. Ngonyaka ka2010 inkosi iphethe inkonzo inkosi uThixo lamakhosazana ithi ngesinye isikhathi inkosi inyanga yaZulu yakangibiza. Inkosi ingibiza ngegama lelo inkosi enkulu inyanga yaZulu yayibiza ngalo ubaba uThixo lamakhosazana. Esingavumelekile ukuthi sibize thina. Ithi inkosi inyanga yaZulu esibanibani ozalana useyasondela kubaba uThixo lamakhosazana enkosini uthi inyanga yaZulu. Ithi inkosi inyanga yaZulu ngiyabona sibanibani uthanda ukungifuza ngisho incebi yakho yami kodwa ngicela into yinye ukuthi uze ungangifuzi nangezitha. Ngamfuza ngakho konke okunye kodwa izitha ungangifuzi ngazo ngoba isabelo sami leso ngasiphiwa ubaba mkhulu ukuthi mina inyanga yaZulu ngoba inkosi yobanezitha. Wena ke ngicela uzungangifuzi ngezitha. Ithi inkosi uThixo iphethe yona inkonzo ngaphendula kubaba inyanga yaZulu ngathi hayi cha baba ngeke ngikufuze ngezitha. Isithi kuleso sikhathi sango2010 ithi awu Manazaretha ngaphendula njengalo mphendulo kodwa ngangazi ukuthi ngiyoke ngibe nezitha ezingaka emhlabeni. Kodwa yayingasho izitha ikakhulukazi ezingaphandle kwalobuhle bokuphakama. Yayisho izitha ezazingaphakathi ihamba nazo. Namhlanje intshumayelo esiphiwa inkosi enkulu uNkulunkulu wethu uNyasizulu iyakhombisa ukuthi lezo zitha zisekhona.
ehlupha ikakhulukazi ithi thina maNazaretha. Yokuthi kwabelwana ngezikhundla kunikwe izikhundla. Kube khona osihlalo kugcotshwa abanye babe bakhokhela abantu abashumayela abantu abavangela abantu abafundisi. Bekhona oyihlalo bamasekretary bekhona lokho nanolosegcwele lapha ebandleni. Kodwa inkinga ehluphayo kulezo zikhundla siphiwayo kule bandla. Umuntu nomuntu osuke sinikiwe leso sikhundla uyayahlala phezu kwaso. Incwadi lapha eBhayibheli angilazi kahle kodwa ngicabanga ukuthi uJohn 15 verse 4 to 5. Namagama nje amabili lencwadi ithi hlalani kimi mina ngiyohlala kini. Lenkinga enkulu lapha esontweni ukuthi asihlalo ulwazi lwezulu sihlala ezikhundleni eseyinikiwe. Umuntu ohlala esikhundleni uyinkinga ngoba uma sekuthiwa kusasa usesiya usihlalo ngoba usungahlelo ulwazi lwezohlelo esikhundleni uyazabalaza ufuna ukuqhubeka nokuhlala esikhundleni. Ibandla lonakale ngomuntu ongahlele enkosini enkulu unyazi lwezulu ohlele esikhundleni. Uhlukana ithempele phakathi, uhlukana isekeli phakathi ngoba ufuna uba neqembu lakhe uhlele esikhundleni akahlele enkosini unyazi. Hlalani kimi mina ngiyakuhlala kini. Umfundisi ohlele esikhundleni sobufundisi uyabekwe ngazi mhlawumbe ukuthi uzoba umfundisi agcotshwe ukuthi uzoba umfundisi. Kodwa imistake yakhe iba yodwa ukuthi ahlale esikhundleni sobufundisi. Akhohle ukuthi uphethe abantu bayakuthanda namhlanje kusasa bakujikele. Uma umfundisi ohlele esikhundleni uzohamba usikhumbuza ukuthi mina ngumfundisi. Uma umvangeli ohlele esikhundleni uzohamba usitshela usikhumbuza mina ngumvangeli, mina ngumshumayeli, mina ngumkhokheli. Umuntu ohlele uyazini akakwenzi lokho. Fundisa umthetho wakithi. Njengoba ugqoka ijazi elinjena nje, shuthi ngikubona ukuthi umfundisi. Ufuna ukungikhumbuza ukuthi mina ngumfundisi, mina ngiyinkosi yakwaBaba. Ngize ngimile amathumbe emakhwapheni. Umuntu ohlele esikhundleni umbona ngokuthi amile amathumbe emakhwapheni. Athi mehamba ubone ukuthi lo muntu amakhwapha yakhe ayagula. Abuhlungu, avuma konke ukhukhumela uminje. Yini uhlele esikhundleni? Ingozelo injena nje abantu abangahleli enkosini unyazi lwezulu, ngabantu abahlele esikhundleni. Umuntu ohlele esikhundleni ngisho izwi lonyazi akahloniphi. Ngithuyazi ngathini namhlanje uzophuma goduke ngokushishikeza kwisikhundla athi ngeke ngikwenze lokho okusho unyazi ngizokwenza lokho ngoba nginamandla. Hlalani kimi mina kini. Ngelila ngibona ukuthi ngilekosazana iphethe yona inkonzo ithi kufika insizwa lapha kimi izobika. Ithi insizwa Nkosi yamakhosi
nginezitha ezawukwenza kangangokuthi siyeza fika lezitha zangithatha zangihamba nami zangishaya zangishiya emfuleni zithi ngifile kodwa wafika wena Shembe wangivusa ngavuka kuloko kufa ngaye ekhaya ngithema ngifike ekhaya zenza ukuthi sengivukile zaphinde zafika zithi zicela ngifike epolice station ngifike ngiphethe 2000 ngiyabona Nkosi lezi zitha ihlangene namaphoyisa kusho lensizwa ibike enkosini enkulu uThixo lamakhosazana ethi Nkosi uThixo ngicabanga ukuthi lensizwa icabanga ukuthi inkosi izothangayo lapho epolice station kodwa yathi Nkosi yamuza umbuzo ukuthi ingabe unawo yini amafoto amakhosi asephakameni ayisiwabala yathi babamkhulu inkosi ilanga lamalanga inkosi inyanga yezulu yavuma lensizwa yathi nawo yathi wathi baba uThixo okwenze nje othatha lamafoto uthatha babamkhulu umfake esifubeni uthatha inkosi ilanga lamalanga uyifake esandleni sokudla uthatha inkosi inyanga yezulu uyifake esandleni sokunxele bese uvuke ekuseni yakhona epolice station yavukela khona lensizwa yabheka khona epolice station yathi mifike epolice station bathi mayihlangana nabo bethi inhlangu lensizwa babheka esifubeni babona lamafoto base bexabana bodwa yaphongula ngalokuxabana isiyabuya izobikela inkosi babangile epolice station yabuza inkosi ukuthi hawu ababulalanga namhlanje cha Nkosi yamakhosi abangibulalanga kodwa bathe mabebheka nje esifubeni base bexabana bodwa bathi lo muntu wenzeni nacani lo muntu bakhombana kwathiwa uwena kwathomye uwena okwaba uphunyela kwakhe Nkosi yezulu nomhlaba esikhumbuzweni senkosi sokuzala uNazaretha besesezweni lakithi eHarding Foundation ngalabi bikho Nkosi ngenxa yomsebenzi kahulumeni ngangiye kwi-summit noma workshop yayise-Islanda kodwa Nkosi ngifuna ukuphakamisa udumo lwakho Shembe Nyazwezulu ngoba ngathi mangifika amakhosi asengunga amakhosi ongepholo amakhosi ase-Eastern Cape engibuza ngawe Nkosi yamakhosi Nyazwezulu lamakhosi khona umvangeli kwakhuluma lapha esikhumuzweni uthi ubukhosi basemampondweni badayiselwa bezizwe budayiswa ngogoloko lamakhosi inkosi yezulu nomhlaba ngisho wabuka akafani nami ngikhuluma iqiniso maNazaretha ngeke vele afane nami ngoba mina ngisonyazini kunomehluko omkhulu ke phakathi komuntu osonyazini nohleli nje onyazini nomuntu ongekho onyazini amakhosi ephondo lase-Eastern Cape Nkosi yamakhosi ahluphekile kakhulu asosizi njengoba wayesho lo mvangeli ekhaboshiwe nanamhlanje asaboshiwe amakhosi ase-Eastern Cape njengoba ngilana Nkosi ngifana nenxusa lawo ngoba uma ngingakhulumi kanje cishe ngiyoba necala phambi kwaNkulunkulu ngoba lawo amakhosi Shembe oyingcwele amanye athakafile lapha ehleni kodwa agcine ngaboni Nkosi amanye afike lapha ehleni ahlukumezeke ngoba naloko ufuna singashiyi maNazaretha kuyeka kuhle njengoba sikhona singamaNazaretha nje siseduze nenkosi silekelela umsebenzi kaNkulunkulu umbheke umuntu ogqoke ingubo emhlophe nomuntu ongayigqoki ingubo emhlophe angathi umuntu efikile
singazi nokuthi ungenwa ngaphi kwenziwa kanjani uma kwenze njani bese siyamdlakaza nje sengathi umuntu owaziyo. Lamakhosi inkosi yezulu nomhlaba athembele kuwe inkosi yasilwezulu ngoba akekho omunye umuntu emhlabeni ongawakhulula lokwaboshwa ngaphandle kwenkosi enkulu uNyasilwezulu. Athi lamakhosi akacelele inkosi. Ukhona umfundisi uShozi ufuna ukwenza ubufakazi obuseduze nje khona lapha efoundation. Ayafika lamakhosi ayilabo 6-7. Wafika inkosi lamakhosi yathi abakhuluma nomfundisi uShozi aweluleke. Ngenzeka xa ngalo lamakhosi amanye oyisemkhulu banqunqwa bahlaselwa abantu bafakwa emasakeni ephethe. Usizo lapha kulesa sizwe samambondo. Lamakhosi asemampondweni ubukho bakho Shembe Oyingcwele ezweni lasemampondweni. Ngiyabona kwezinye isizwe kuhle uMnazaretha abandile uningi wonke abantu sebeyamazi uShembe kodwa kusenzima lapha ezweni lakithi ngoba uShembe uyindlala emampondweni. Siyacela Nkosi Shembe Oyingcwele unayo imizi emampondweni khona enjabulweni eNtabankulu ukhona Nkosi yamakhosi eBhotani ukhona Nkosi kweSakamadiba. Siyacela Shembe Oyingcwele usikhumbule kulela lizwe siyafa lesasizwe samampondo. Ngiyabona noma ngihambe eduze kwenkosi la ngihamba khona ukhuzwa ingane ezincane uyizona ezidakwayo. Kodwa lapha kithi ngimangala ukuthi uShembe kodwa uzokhuza obani ngoba ingane angiyibale yasindaba indaba ilapha kumina oza wethu. Uma ke kuphuza ikhanda lesizwe kusho ukuthi isizwe sona siyoba njani. Nkosi yamakhosi Shembe Oyingcwele Nyasilwezulu inkosi eseduze kwami ithinta indaba enkulu yosizi. Sake sathwala usizi Manazaretha phakathi kwalomuzi. Sake sahlupheka la kulomuzi wasebuhleni sesasenyuka la itrade zasebuhleni singakwazi ungena ngaphakathi. Singakwazi ukubona inkosi uThixo lamakhosazana. Ngiyakhumbula ngalosuku kwangolwesihlanu ensukwini sinamakhosi siyeza lapha phansi kwesihlahla edokodweni lenkosi yamaqadi. Sixakekile sifuna indlela ukuthi sombona kanjani ubaba ngoba umhlangano awukho la ehleni usentabeni enhlangakazi. Manje sinenkinga ukuthi sizosonda kanjani entabeni siya ubaba la. Funa sikhethe manje. Siza sale sathwala. Kodwa wakhamba ngobhuti ngaleso sikhathi sishaya phansi kwesihlahla lapha ehamba ngemoto eyayinhle iclean icebezela kwakuyindaba ekhepha kwa Hilux Toyota. Yakhamba iza kancane phezulu. Ngase ngithi makhosi inkinga yethu ngathi izoxazululeka manje. Bathi kanjani? Ithi ngiyabona ubhuti nangu hlanze qhamuka lapho. Yena kuphela ongasiza ukuthi sibone inkosi. Uthixo lamakhosazana. Bathu shwetweni umcela. Waya mina ngafike ngathoba ngayimisa imoto kabhuti ngaleso sikhathi seyubhuti ngathi hlanzi amakhosi ayakucela. Manazaretha bayahlonipha abantu basezulu. Sasingazi ukuthi sicela bani.
ngoba sibuka ngamehlo asemhlabeni. Wayimisa imoto edothen break, wayehla emotweni, weza kithi, wafika wafola ubhuti wasezulu. Ngenhlonipho wahlonipha ngayo, awubona bezitha kwenze njani, ngacelwa amakhosi. Cha mntwana, sinenkinga sikwazi ukubona inkosi. Uyamasiza wathi cha makhosi njengamanje hambani ongena lapha ngaphakathi. Ningakhulumi namuntu. Ngiyibona abantu namhlanje bebona namhlanje unyazi ukuthi mayithi into yayenza futhi noma ungafika uthi kodwa manje le nto ke ngiyayenza izoyenza. Lwafaka nomoya inkosi enkulu unyazi lwezulu lathi hambani ningakhulumi namuntu ningabingeleli umuntu hambani feni uma uthi khahlela isanga lapha nikhahle ningene. Sase sidinwa kakhulu ngaqala sathi sho nje enhlanzi sidlule inhlanzi kumkhulu wathi cha ningasadlula ngisho umkhulu ningene nihamba akekho umuntu ozomthinta. Sangena njengomyalelo wakhe. Safika ngaphakathi igama esaliloqala esalithola inkosini enkulu uthi lamakhosazana lithi awu makhosi nami bese ngisengilahlwe nayini kanti kwenzeka ngoba abantu abamaNazaretha banenkinga ngoba uma umuntu wakuzondwa iNazaretha uyakuthatha kufaka ngekhanda empilweni ayothi lapha esihlabeni inkosi ubhalisa inje ufaka ngekhanda ngento ongayazi. Sifike inkosi luthi masobika inkosi ishalaze libheka lapha nangapha kodwa ngicela ngosuku yayisibuya inkosi uThixo ithi awu makhosi yazi njengoba ngikwajaza nje nginenkinga yokubheka angikwazi ukuthi umbheka ngoba sebefikile la bathi ngingamaphekula mina kade ngiyobeka inkosi usho amaNazaretha. Yathi inkosi ngalolo suku nani makhosi bengisengilahlwe nayini ayikho inkosi engakhalanga endlini ngalelo langa. Sakhala sonke yayithi inkosi namhlanje ufundiswa amaNazaretha ukuthi uyakwazi ukuhlala phezu kwentaba umhlangano ushembe ngekho. Umkhuba ngolelo wenziwa amaNazaretha. Ngikhumbula kahle yayisithi inkosi manje makhosi ngicela ningenzele kanje thathani nayo imali nifake emotweni zenu nihambe ningilalele izitsha zami kwangoLwesihlanu ngakusasa kuzoba iSabatha. Hambani ningilalele uma bengafuni ukuyilayisha emotweni zami niyiyeke niyifake emotweni zenu usho inkosi uThixo. Yayisikhuleka inkosi uDumo ukuthi awunkosi senilanga nathi la ngaseshona sicela ukuhambisa kusasa nombibo ngeSabatha. Yayisivuma inkosi kayiqinisile hambani kusasa niyosho ukuthi umhlangano yehla. Sahamba amaNazaretha saya phezulu entaba yomhlangano sathi izwi lenkosi lithi umhlangano yehla kusasa. Sathi masiceda lokho uhlakazekwa kwakhona abasibhikishelayo ngiyabona namhlanje bakhona abasitoyitoyela ngalolo suku baphambili futhi bathi balithanda kakhulu unyazi nathi kodwa washaya itoyitoyi sihamba nezwi lokuthi akuyizitsha zami akukaze kwenzeke umhlangano uhlala entabeni ushebe ngekho. Iyangithunuka le ndaba kodwa ngoba sikhumbula inkosi uThixo ngemsebenzi emihle inkosi uyunyazi lezathu asikhumbule ngemsebenzi emihle kodwa uxwayisa nje amaNazaretha ukuthi singabuyeli kulelo Gibhithe. Asingabuyeli amaNazaretha amahle kulelo Gibhithe. Nkosi yezulu nomhlaba
ngibona ngathi sengidonse kakhulu. Ngicabanga ukuthi sengikhava nesikhathi nesikole lapha efoundation. Ngiyaxolisa baba oyingcwele, ngiyaxolisa Shembe oyingcwele, ngidonsa kakhulu. Kodwa omunye umama ngey'nsuku zobunzima zokukhothama kwenkosi enkulu uThixo lamakhosazana luyele ekhaya ezulwini. Esekhaya emzini wakhe kwaNongoma wathi mayezwa lo mbiko ukuthi inkosi isibuyele ezulwini, wayesehayize ekhala kakhulu. Waphuma umakhelwane beza, kwenze njani mama? Wathi hawu, sengishiwe ithemba lami ehlini. Ngoba shangu ithemba lethu, ngiyazozwa ithemba lethu, sembele kuwe Nkosi yamakhosi. Wathi ngishiwe ithemba lami ebuhleni. Base besondela kuyo abanye omakhelwane nomama bamthuthuzela, waze wehla lehle ukuluku. Wathi mayilele lo mama, useyabona inkosi uThixo lenkosazana ingena ngosana. Ithi ingena wayesephuma ehlangabeze guqa ehalalisa. Isiyambuza inkosi ukuthi we mama ukhalelani kangaka, kwenze njani mntanami? Uthi baba ingane ushile nje, ngizothini ungakhali, sosala nobani? Ithi inkosi cha, angishiyanga nodwa. Into engizongenzele yona, vuka kwangomsombuluko, vuka ngoLwesibili uhambe uye ebuhleni uyolinda inkosi yalungiswa emazulwini. Inkosi yalungiswa emazulwini, hamba uyolinda ngesonto uzoyizwa inkosi izobe isifikile emzini wasebuhleni. Uthi lo mama kodwa yaqhubeka inkosi uThixo lamakhosazana yakhuluma naye, yathi bangamcelile emakhosini enqaba ukuthi lenkosi ayilungiswe ibuyele ebandleni, ibuyele emhlabeni esizweni esimpisholo. Ngoba abantu abamnyama namaNazaretha akanaso isandla sokuphatha uNkulunkulu. Usho babamkhulu, usho inkosi ilanga, usho inkosi inyanga yezulu ithi amaNazaretha akanaso isandla sokuphatha uNkulunkulu. Sesithatha isinqumo sokuthi lo Nkulunkulu akabuyele kwezinye izizwe, angasaya kule yakhe. Ithi lenkosi esihlangene nayo ngoba kuyinkosi enomusa. Ithi ngiqhubekile ngancenga amakhosi asephakameni, ayithi chaza asivumi ngoba akazuyiphatha kahle inkosi. Uthi lo mama yaqhubeka inkosi yathi izwi inkosi uThixo lenkosazana ngoba ngalo yathi inkosi obaba bamkhulu noma bonile bengenaso isandla kodwa kubona bonke. Base bepheka phansi bethi uqinisile ngaloko nje ukuthi akubona bonke. Ithi-ke hamba-ke uhambe uyolinda emzini wasebuhleni, ngesonto izokwehla inkosi emazulwini wengumuntu ebantwini. Ithi le nkosi iyobizwa ngegama kuthiwa unyazi lwezulu. Lo mama watheza nje la liyehla igama elithi unyazi lwezulu, wayesazi yena ukuthi ishile inkosi uThixo lamakhosazana. Yathi inkosi yokufika iyobe igama ibizwa ngokuthiwa unyazi lwezulu. Sithembele kuwe Nkosi, sithembele kuwe nyazi lwezulu. Ungasilahli baba, ungasilahli Nkosi yamakhosi. Kodwa ngiyacela Shembe oyingcwele usikhumbule ezweni laseMampondweni. Sikhumbule baba ezweni laseMampondweni kubi kuyonakala Nkosi yamakhosi, izwe yafa eMampondweni. Sicela Nkosi yamakhosi usikhumbule Shembe oyingcwele, ukhumbule nesizwe sakithi kwayini. Nami Nkosi yamakhosi ungikhulise, cela ukwehlela ngezansi inkosi kusenokuzwini. Phakama nokukhetha inkosi yasekuphakameni unyazi lwezulu. Inganami lingangibusiza sethethile inkosi uBhala
ndikwazi ukuvuseleleka njengomnye wabahamba kancinci uthethile umhlekazi wami bendizawucela umfundisi ofutshane nam akhandiculele bese ndiyalezile. Osithu simakade Mphinde wakhona ndikhahlelwe bezulu uNkulunkulu wasebuhleni bezulu yinkosi yakwaFaku ke emampondweni eBizana kwilali zasesikelweni apho lanyathela khona uthingo lamathingo nami ngaqaba ukwenzela into yoba ndingadleli ogxa bam noba ibininzi into ebendizayithetha bakwazi nabo ukusika balisekhona ithuba nyazi wezulu uthingo ndikhumbula xa kukhona utata ongutata omncinci bawo omncinci lowo wayesibambele about iminyaka sisebancinane ukuswele ukukhothama kukatata wethu osalayo usibambele about 18 years ndiyaphaka uthingo lwamathingo uthingo lokubathiya ndotata ngoba sesiqhelile isihlalo sakukhula akasafuni ukuphuma esikhundleni kunoba aphume ulwela intoba asigube asibulala uyalwa ngoba kaloku sonke siyaphuma emlonyeni kananjalo ndikhawulezile xa sele sekufika ithuba loba makabe uyaphuma uthi ujikelezelwe babanye botata bethu kuba kwakuqhelekelwe phakathi ifamily royal family kubonana into barengo xa kuthiwa ke uyawuhlala ecakwalo mntwana khona kumkhulu wami bengaphambili wena bephethe
ke uhlala ecaba lomntwana sibanibani uthi ngeke njenze lonto ngoba undijikelezele lo mntwana wayengasondli ke engasiniki into zesikolo sisafarisha basesikolweni sesifuna ke ngokumendluzo into yasekhaya ungasacengwana uthi ke ngoku andizuniniki izikhiya ndiyabukhulula ukhosi kodwa izikhiya zobukhosi andiniki nawe uyazicela apho nam ngandizifumene khona sabe singenalwazi-ke ngoba nyambe inkosi eyiqinile nethe yakhula kumakhosi angaphambili sangabi nolwazi thi into yoba ezikhiya zifumanekaphi ngoba kaloku uthi akazusondela cani kwethu kodwa ke emkhulu uThixo Nyazi lwezulu njengoba uhleli kweso sihlalo uNkulunkulu ndiyakuvuma ngaphezu kokuvuma ndiyakuvuma phezu kokuvuma impomela sitimela samampondo uthi ndihamba nazo ke ngoku hayi ngenene akabakuhambe nazo kodwa bezishile ezizovunya ngoku kusho ukuthi ke ngoku ngeke zizovulela ubukhosi kulungile hayi wayekwa kanjalo kwafika ke umkhokheli ngokukhawulezileyo umama Makhoma wakwaTobo wendlela kwaTobo wazofika pha ethuthunwa ngutata into kokuba masihambe siye ebuhleni bezulu siyocela izikhiya zobukhosi impilo ithingo namathingo ngengelo xesha inkosi enkulu sabhukula nomama umama ephile ngenanto sazofika apha sizocela ezi zikhiya umkhulu wami sekhothele phethe nje iminyaka 7 yashaya insimbi ngoku selisele kuthi ikhala kanti akanamntana unenkosikazi kuphela usemncane futhi kwasayena saza sazofika apha kuthingo lamathingo kwakunetha lo mini leyo sizocela izikhiya xa sifika kuthingo lamathingo alufumaneki ngenxa yokugcwala komuntu nangenxa yentoba nandiqala uzonyathela ebuhleni bezulu amane sithatha ke lo mama ngoba wayizalana noNdlunkulu oThixo sade sazolifumana cimbe esukwini lwesibhozo isibhozo ku8 salifumana uThixo futhi kakuhle ungabe kwinkonzo sahlala nalo phansi salibeka udabi lathi inkosi imbusise izikhiya lizohamba nazo ezobukhosi asale nathemba ke ngoba kasinikanga nto yebo sabusisa amafutha sawathaya amanzi ngoba abukhondo esiphilayo emva naso ke ngokukhala lama sizayithina lento kwabantu bathakathaka ngaba abanemithi hayi sagoduka menene esukweni lwethoba esukweni 9 saphindela emakhaya back asinamali sondliwa ngulokhehlekazi asithathileyo esithi uthe utata dayisele enkambi yakhe yenkomo ukugqibela agibeze thina sizapha kuthingo uthe nje ungapheli nonyaka uma ngacaba makandibambele andikakhanuki nami ungena ngoba umfowethu uhambe kabuhlungu ngoba longamayele enqinziweyo so kwathiwa ngeke bamba umama ubambile umama gcina into edlayo 6 months 7 months washaya sistroke ngamadoda asebenza pha etribal afuna ubudeputy ngoba umuntu omama lo afuna uku-acta mina ndimile ecaleni nje saziyaba into zomsebenzi nathatha lamafutha ngathatha lamanzi evele komshaye basela pha phandle bebethe kukhona into zovaka abantu abazofika kanti lofika bona bambize nje ngegama wavela washaya phandle wajijela imilomo uye wacenga ke ngeso stroke ngalamafutha ngalamanzi ndizawuxolisa nje wandancinci kwafumanisa into yoba ke ngoku uzawucenge nje noma maye wacenga ngobuphuma esena 14 years waphuma kulo nyaka oyi-15 eqhwalele njalo athi hayi ke ngoku ndingazithathi intambo kananjalo xa sendikhawulezile uThixo ukuze liyobhabhadiza phaa utatomkhulu utatomkhulu ufumanisa into yoba wayisiza
kwakhona bebuhleni okanye kobhekimisi lapha ngicima-ke ngeli xesha lentatomkhulu bekulilanga nenyanga yezulu wajike khinosha apha ezibodeni ngathi amampondo hayi Faku uyapha emntwini uthi ufaka ayiwomuntu uthi ubukhosi bethu nabuya akho kwamntwana ohlala kwesikhula singayanga fa hayi bamjikisa bamshayela imali waphila emuva minyaka siswelekile wangcwatshwa ngathi sakhohlwa ngoba washona singekho kwafika umshumayeli enyangweni ongchithwayo esithi ndibelekele nto kudala ndayibeleke olusana inkosi yasePhakameni fanele izonyathela kusho uthanda abantu nguye utatomkhulu siziba soqhuqa ke ngoba ebuhleni sizocela uthingo abefundisi ababekhona ngelo xesha abayingeni bathatha inkosi zeyamapondweni uNkulunkulu nje wabantu bonke lo emaphondo namaZulu namavenda netoni ave babakhe hayi bathi basikhulula bathe bamkhulula ke selifosa lo uthingo lithi hayi andizuzwa ngani befundisa lwaya lofika empondweni ndiyaxolisa kakhulu ukwanda yazizolo usibeke kakhulu emithandazweni kwelalizo lompondo more especially isizwe sami sesikelo ndiyacela ukuthandaziswa nami ndikhuthale enkosi busise lo sizwe lenkosi Nkosi yamakhosi lo osukumayo inkosi uZwelwazi kaJula Sizoceliza yaseMadungeni eMzomohle Sekhethi Kamkayi kuthiwa ikaNomboyi entabeni zomsikazi singithintile kakhulu isihlabelelo senkosi uGayi bengacela ukuthi ingiphindele sona noma ikani nje Osibe gilutuligaga ate
Sihlabelelo bengiluthuli ungenza lo mhlabelelo ungithinte ngizozama ukugxila kakhulu inkosi uMnyazi ngoba lesikhathi kufika inkosi uThixo esizweni emzomuhle besingekho ubukhosi bebungekho kodwa sasisebhaceni. Ngifika lapha enkosini uMnyazi 2023 bekukubi emndenini kukubi esizweni ngalendlela ukuthi bengibona ukuthi ayikho kufanele ngiphephele kuyona ngaphandle kokuthi ngise enkosini uMnyazi. Ngafika-ke ngazothula zonke inkinga zami, izinkinga zesizwe ney'nkinga zomndeni. Angisho ukuthi inkinga ziphelile, ngeke iphele, kodwa namhlanje isizwe sinesikolo kungenxa yenkosi uMnyazi. Namhlanje inkantolo eyayiwa uyibona ubona ukuthi kubi. Namhlanje inkantolo erenovathiwe yintsha. Bengihamba kabuhlungu-ke uma kumele ngihambe emhlangano ngihamba ngey'nyawo noma ngiboleke kubafowethu, kodwa namhlanje likhona ihashe engihamba ngalo. Engingakucela nje ukuthi njengoba ngilapha nje ukuthi ngiyafisa ukuthi inkosi uMnyazi ingifake ngaphansi kwekhwapha layo. Ngifisa ukuba inkosi uMnyazi ingivikele kona konke kwasezweni. Ngifisa ukungena ngaphansi kwayo ihambe nami ey'nkingeni engibhekene nazo. Ingakho namhlanje ngizokhetha inkosi yasephakame, inkosi yasephakame. Zikhona-ke iy'nkinga engizocela ukuthi inkosi uMnyazi ithumele iy'ngelosi zayo zingene emndenini wami, zingene esizweni ukube ziyoqaqa iy'nhliziyo ngoba nakuba kukhona ukuphila kodwa uyabona ukuthi iy'nkinga ziningi futhi aziphelile. Uyayofisa sengathithi umndeni wami ungakwazi ukubona ukukhanya noma ulibone ilanga lalingakhona ngoba njengamanje basebumnyameni. Ukuthi noma uthi uyakhuluma nabo namhlanje kusasa uyabona sekujiyile awazi konakele kuphi. Ngiyacela ukuba uNkulunkulu ashembe abakhumbule. Ngiyabonga. Siyabonga ufakaza kuhle nokumnandi eziphiwo ndaba ezithi inkosi zibabusise. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu ama-60. Sizocela umfundisi Kabayisa wasemlaza sole sihlabelelo inkosi Mbusisi.